Nongeye kubaha ikaze mwese mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Ni byinshi bikomeza kugenda bigarukwa mu bitangazamakuru bitandukanye cyane cyane byandikirwa imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Reka turebere hamwe uko Perezida Paul Kagame yisanze ari intasi nkuru y'igihugu cya Uganda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye guhura na Fred Gisa Rwigema, inshuti ya kera yari imaze imyaka ibarirwa muri 3 yarabuze ku ishuri bombi bigagaho, mu muhuro wafunguriye umukuru w'igihugu amarembo yo kuyobora ubutasi bw'igihugu cya Uganda. Rwigema icyo gihe warugarukanye muri Uganda na Yoweri Kaguta Museveni nyuma yo kurwana urugamba rwasize Idi Amin Dada wari perezida wa Uganda yirukanwe ku butegetsi. Niwe wumvishije Perezida Paul Kagame impamvu ari ngombwa kwinjira igisirikare. Perezida Paul Kagame mu kiganiro yigeze guha umwanditsi mukuru wa Jeune Afrique François Souda warimo wandika igitabo yise The Conversation with the President of Rwanda, cyangwa se ikiganiro na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, yavuze ko ubwo yinjiraga igisirikare atabikoze nk'akazi. Ati mu by'ukuri mbere yo gufata iki cyemezo mu mwaka wa 1977 no mu mwaka wa 1978 naragiriye ingendo nyinshi cyane mu Rwanda. Hanyuma mu mwaka wa 1979 nongera guhura na Fred. Ati nasobanukiwe ibanga ryari ryatumye aburirwa irengero, duhita tuganira ku mahirwe dushobora kugira mu gihe twaba tugiye mu gisirikare, tuyiha icyerekezo cy'ibyo dushobora kandi kwiga ndetse no kucyungukiramo. Ati nanone byari uburyo bwo kwagura impunzi ati z'abanyarwanda kugira ngo zizabashe kugira uruhare mu kintu runaka. Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani, ubwo Perezida Paul Kagame yari yamaze kwinjira mu nyeshyamba zari ziyobowe na Museveni wa Uganda, yahawe amahirwe yo kujya kwiga ibijyanye n'ubutasi mu gihugu cya Tanzania. Avuga ko amahugurwa yo muri Tanzania icyo gihe yitabiriye yamaze amezi ari hagati ya 7 n'8, ndetse ko hari byinshi cyane yungutse byamufashije kugera ku ntego nyamukuru yo kubohora u Rwanda yarasanzwe afite. Yagize ati ndatekereza amahugurwa yararangiye muri 78 ati kandi yamaze amezi ari hejuru ya 78 gutyo ubutasi ati buvamo ibintu byinshi cyane bijyanye n'inyungu zanjye. Ati yibanze ku bintu byinshi cyane, icyo gihe nta kintu cyihariye cyariho atusibye icyifuzo cyo kubona ibikenewe mu rwego rwo kugera ku ntego nyamukuru. Muri Gashyantare mu kwezi kwa kabiri mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1981 by'umwihariko Paul Kagame yasanze mu ishyamba Fred Gisa Rwigema na Museveni, ndetse ari mu bantu bagera kuri 27 bagabye igitero ku kigo cya gisirikare cya Kabamba cyabaye intangiriro y'urugamba rwo gukura ubutegetsi Milton Obote bakamuvana ku butegetsi. Usibye amasomo y'ubutasi, Perezida Paul Kagame yahereye muri Tanzania mu myaka yakurikiyeho yanitabira amasomo nkayo i Havana mu gihugu cya Cuba. Avuga kuri ayo masomo yo muri Cuba yagize ati mbere na mbere kugira icyo wiga ukakigira ahantu hatandukanye ati buri gihe bikugirira inyungu iyo ufite intego kandi ikaba ushaka kuyigeraho. Ati nko muri icyo gihe hari ibintu byinshi cyane byo kwiga. Ati nitwize kuri Cuba gusa, ati twanize no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasomo y'ubutasi yo muri Cuba umukuru w'igihugu avuga ko yayamazemo amezi agera ku 9, ndetse ari mu yatumye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1986 nyuma y'uko Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yaramaze gufata ubutegetsi abwirukanyeho Milton Obote amugira umuyobozi w'urwego rushinzwe iperereza, inshingano yanakoraga mu gihe cy'urugamba. Abajijwe akazi nyamukuru yari afite ku rugamba yagize ati bigitangira nari umurwanyi usanzwe, nyuma nza kwita ku bintu byinshi cyane bitandukanye, gukusanya amakuru ndetse n'ibindi. Umukuru w'igihugu icyakora avuga ko nubwo intambara irangiye yaje kwitwa umuyobozi w'urwego rw'ubutasi we yakoraga inshingano zo kungiriza. Raporo zitandukanye zivuga ko ubwo Perezida Paul Kagame yari umuyobozi wungirije w'ubutasi bwa Uganda yatinywaga cyane n'abantu batandukanye, gusa bavuga ko atazi niba abantu baramutinyaga ko icyo yakoraga ari ugukora akazi ke. Akaba rero ari bimwe mu byakomeje kugenda bigarukwaho n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Hanyuma turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Ni byinshi bikomeje kugenda bigaruka mu bitangazamakuru bitandukanye. Nk'ubu igitangazamakuru kimwe mu byandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyanditse ko Madamu Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yohereje intumwa idasanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri wa kabiri tariki ya 2 Nzeri 2025 Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania waruzanye ubutumwa bwihariye bwa mugenzi we wa Perezida Samia Suluhu Hassan.
Mahmoud Thabiti Kombo, intumwa idasanzwe iturutse muri Tanzania, yasobanuye ko azaniye perezida wa Congo Felix Tshisekedi ubutumwa bwa mugenzi we perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Yavuze ko perezida wa Tanzania Suluhu Hassan aha agaciro gakomeye cyane umutekano wo kwinjizwa kwa Congo mu muryango w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba nk'inkingi y'iterambere n'ubufatanye mu karere k'ibiyaga bigari. Akaba rero aribyo yakomeje kugenda agarukaho. Ibiganiro ku mpande zombi byagaragaje ubushake bwo gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwa politike, ubukungu ndetse no mu bucuruzi. Intumwa ya Tanzania yashimye uburyo yakiriwe na perezida Felix Tshisekedi, aremeza ko umubano wa Congo na Tanzania ushingiye ku bufatanye bwa politike, ubucuruzi n'ubutwererane muri diplomasi. Tanzania iri mu bihugu byihuse gusaba ko habaho agahenge k'agateganyo ndetse no guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Congo nyuma y'uko umujyi wa Goma wigaruriwe n'umutwe wa AFC 23 muri Mutarama uyu mwaka. Tanzania kandi yagaragaje ko hakenewe igisubizo cya politike mu maguru mashya kugira ngo intambara ndetse no kuba abaturage bakurwa mu byabo n'intambara, ubwiyongere n'umutekano muke mu karere, uko byose bishobora guhungabanya ubucuruzi bw'ibihugu by'umuryango w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari. Reka tuve kuri iyi nkuru turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda agaruka mu bitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko byandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tujye ku kinyamakuru bwiza.com, ni kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Reka turebe inkuru yahanditswe, bavuga bati Thabo Mbeki uyahoze ayobora Afurika y'Epfo ati nta kibonwa nk'umuhuza utabogamye nubwo bemera uruhare rwe mu biganiro bya Sun City. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri wa kabiri tariki ya 2 Nzeri kuri radio na televiziyo bya Congo RTNC, radio televiziyo nationale du Congo, Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yongeye gusobanura aho guverinoma ya Congo ihagaze ku kijyanye n'ibiganiro by'amahoro byateguwe na fondation ya Thabo Mbeki wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo. Mu gihe yemera uruhare rukomeye cyane wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo yagize mu mishyikirano wa Sun City muri 2002, Minisitiri yerekanye ko Thabo Mbeki uyu munsi atabonwa na Kinshasa nk'umuhuza utabogamye. Umuvugizi wa guverinoma ya Congo yashimangiye ko umukuru w'igihugu akomeje kwizera ibiganiro bidaheza, yibutsa inama yo muri Gashyantare 2025 yagiranye n'intumwa z'amadini arindwi ya Gikristo. Icyakora yashimangiye ko Kinshasa yanze guhuza iyo ari yo yose ibonwa ko ibogamye cyangwa se ishobora guhungabanya intambwe imaze guterwa mu bindi biganiro. Mu gusoza, Patrick Muyaya umuvugizi wa guverinoma ya Congo akaba na minisitiri w'itangazamakuru yongeye gushimangira ubushake bw'abategetsi ba Congo bwo gukomeza ibikorwa by'ubwiyunge binyuze mu kubahiriza inzira z'ibiganiro ziriho, mu gihe yahamagariye amahanga kuzishyigikira aho kuzana izindi zo guhangana nazo nk'uko yagiye bigarukaho. Mbashimire, mbifuriza ibihe byiza, turasubira mu yandi makuru masaha ari imbere. Gusa mbere gato yuko ngana ku musozo, reka mbabwire ngo murebe mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu n'ibiganiro bijye bihita bibageraho. Ni Ishami Online TV, mukomeze mu bane natwe.